بکەزیین خۆنی هوناندی تەولی ئۆپەراسیۆنێ بوونا. کین و نەفرەتا لە دژی داعشێ ji çavê wan dibare. Kon bi kon lêgerînê dikin, çavê xwe li jinên êzîdî digerînin. Çimkî rizgarkirina jinan erkeke li ser milê xwe dibînin. Ew parêzivanên a xwe welatin ên ku bi destê wan xîlafeta Îslamê têk çû. Erê, ew hêza parastina jin yepej ye. هدفي ما بيتر السرفي حملة أمواجنة إزيدي وقت الشر داعش تا هجوموان كرني أمواجنة إزيدي بقارن وريزقار بكن جواركي وزوتا حملة ما بردوامة أنجام باش تر بستوه زوتا سلاح تينا قرتنا بنعارتين دينا شاتا تينا قرتنا تيدا حملة كونن بيجن حتى ناصر كفتي دار بستوه کامپا هۆل کامپا هەری خەتەر دی جیهانی دەکو زێدەی 43,000 ژن و زارۆکی چەتەیەن داعشی تێدا دەبینن. Di nava wan de gelek jinên êzîdî hene ku ji ber hişmendiya radîkal a Daişê newêrin bêjin em êzîdî ne. Lê şervanên yepej ji bo rizgarkirina wan bê rawesan di nava lêgerînê de ye. Di xûnaxa duyemîn an ku di 2022 wan de bi destê van şervanan du jinên êzîdî ji kampa holê hatin rizgarkirin. حملة بردوام شخوا يكمين هدف مجري حملة رزقارنا جن دوي كامبا هوليد يا ذهنيتا جو داعش آواكري دوا جناد وك ما داعش باغوزي اشكنان ام تخازن في هشمندي ذهنيتا جو هاتي الفر آواكرن ام تخازن وجي وك جن بشكينه قوناغا سيامينا اوبراسيون امروفي اوبلهي Di 27 çile de li kampa holê hate destpêkirin. Heta niha nêzî çil çeta hatine girtin û gelek cebelxane hatine desteserkirin. Di nava vê operasyonê de hêzên ewlekariya Hondurîn, hêzên Sûriya Demokrat, hêzên Yat, hêzên Hat û yekîneyên parastina jin tevlî vê qonaxê bûne. Ev operasyon hetanî demeke nediyar dewam dike.